mwanchumu higeria bona senchira ya bene tuguchaka no roboti rukubwatia nigo bono yabeire omweso ime ye county ya Kisii hasense moyo kwene kya magendro aneke gima hase okulimirwa chipara magaye serikali ya county ya Kisii nsio boraibu mu governor Paul Simbarati kugora ebiragita ebyo birache gokonya hase emiroberio yokulima chipara. Umuyega buko bisabira ebiragite ebyo bene bitarachaka emirimo nigo korekana sigeti yekigosori kya Gusii abwasabarai bakoragwa no mwaziri w'ekisemi Migosi Ogamba umuchibu ipubwe bungene ne Silvana Sosoro amona barayibande kurwa sorgongo rwa Gusii babagwikirana muliketo weekly forenge na twaliganiria oroboti rwa senchira ya bene naso muyega buko chaka bene emirobelio yokulima chipara ime county ya Kisii mayigo yokorekana sigeti kya Gusii stadium abu asomaga bana bwe county ya Kisii Paul Simbarati mwaziri w'ekisemi Migosi Ogamba abajumbe kurwa sorgongo rwa Gusii bakorwa bano muchifu Silvana Sosoro amona barayibande kurwa orgongo rwo baikarana naboigo abarayi bekidini au abo bachicha eligo sabire biragite byo bichakemere mu bene. God of wisdom, justice and peace. We gather here today on this auspicious and historic occasion before you, my people of Kisii. Stand not mere equipment, but the realization of a long-held dream. This is the face of a true change, bold decision, and a decisive step forward into the future for every citizen across all our sub-counties and wards. Kuko na segeti kya Gusii stadium nigo mugavana Simbarati asigerere buna eganga ya janene no okora magenderero ali alireta abantu chinga kyaringe kuri gikura umwaka 2022. As I pledged during my campaign, we will make life more bearable for our people. In the weeks ahead, impassable roads will become a history, replaced by quality infrastructure built with our own machinery. Barayi kurwa sarongo rwa Gusii abo baikirana asomo sangarekano yo ngo bamwakiro mugabana Simbarati munambiye mono asoko kurebera gitebyo rebikonye ogoreta amagenderero. Tigo korosibara ingila mo bingere otretrege keregesera ko mo bori na magondero tishatira ingila mo bingere ingila omane tishotera. Ulisikia Maangi akisema kwa miaka 10 walifanya kazi hakuwaiona hizi mashini. Hii ni ishara ya maendeleo mashinani. Hongera sana kwa kuinvest kwa hizi equipment. Mimi leo nimekuja kukuletea kongole ya watu wa Nyamira na kukuomba unapojenga barabara katika constituency zako za Kisii, tafadhali usituruke. Ukifika kule Bonyunyu, ukifika kule Gianchole, ukifika kule Tinga, hiyo tractor iendelee kwa sababu you are our official spokesman in Gusii. Nonya nabo nigo okubolya kwa rwegwa gochia asaba Gusii kumusira Simbarati aseganga yayo koligia kwira novisi asentunde ya kabere lyagendere emirimo yaye ya magenderero. Mimi nataka kukuhakikishia sisi kama viongozi kutoka Kisii tutashirikiana na wewe, tutahakikisha wewe umerudi katika kiti yako. Na mheshimiwa gavana, mimi nataka kukuomba unipatie hii tingatinga moja iende pale Keumbu ikae hapo ili iweze kusaidia watu wa Nyaribari chache. Wewe naye tukuata se county. Abanyaribari tutaketeke siomba na nyombete yonsi. Omubasi agambe akole myaka ya 10. Ekiale na kwa monte myaka ya 10. Omo rais yoitoko William Ruto agambe myaka ya 10. Elinde enseye agendere. Alora na otro baba na Simbarati kwa manera tuta. El president era tuta. Usaba na bidwa. Bono nigo yategere asabali bayirwe mirimo yoko birende biragitebyo kwaneke bunanga kora bere miremelia byagoreirwe ingoripota ya Soko TV kurwa segeti kya Gusii stadium ya county ya Kisii Reteriane Wycliffe Orenge.